الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم بنفسي باتقوا الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sininna teman-teman labiki andri-andriki sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tusyukur maraja lur secara janna fa Allah Subhanahu wa taala. Tenya nasabab penyaman nasabari tauhid nasyukur. Tenya nasabab kenikmatan yang begitu besar nasabari tauhid nasyukur. Nikia nasabab engkana engka ki turilibo nalino nasabaran to syukur. Magi deni gaga coy kenikmatan ni riko engka ki to kulibo nalino. Nasabak syari gana selusur selata yarga selusurang rufa tauta beranggapan narik ketuki kulibok nalino tulina kena ki aturan sehingga nasabari mega putus asa bahkan dena cide untuk munu alina nasabari denu lepakan kesininna kewajibannya yang engke pura napatan tu pangalatari lelana akorangi nenia melalui rasulnya padahal hakikatnya di alam rahim de na mungkin puang Allah Ta'ala na pasugi kolino kecuali melalui sikti pakutana maka de sanggup mokka mangakui kak sebagai puang narikongkan itu mapuada maka da qalu bala syahidana manasani maka da ipassu kuatan indokna naripatu kulibok nalina narikkodena puade maka dede usanggu puang. Makanya disitulah hakikat orang yang keguguran kehamilan nasabak dena siap bayan dalam rahim dena siap aga pura nak kutanangi puang Allah Ta'ala bali maka de siap maka sininna pakengke aga na parentangi puakku. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salawat dan ni'mat passalama lori al-malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kematan roku yolono fa Allah Ta'ala makka de ipun palaba saya meminta izin ya Allah barakomin matur risrimon rita palaba ka untuk malengi syafaat risisine tongke masalawa loriya sehingga na palaba fa Allah Ta'ala Nabi yang berkehendak siapa yang menunjukkan maka dia tulis masalah otun nali kulibok nalinoi maka itu adalah mempunyai ciri-ciri yang ditentukan oleh Rasulullah dan itu akan ditunjuk akan dibantu syafaat dan untuk dibantu melalui jembatan menuju Jannatul Firdaus. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat yang saya tadi baca mengenai wa idz qala rabbuka lil malaikati ila akhir ayat leturi pacapana yehe ayae membahas ritujunna amula-mulangan rupa tuwe ya bahkan tanya ba amula-mulangan
bahkan perencanaan fa Allah taala na fodangi jol ku malaikat na pak dupun sinin na malaikat na puada makoda wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah na puada makkade malaikat ku maga kira-kira tanga ku melo ka pancaji rupa tu kulino ya ke pape balinna malaikat makkada qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ipong kuwadi ka merilau aja lalu na patafancaji rupa tu kulino nasabari wa kasolam manibawan dan saling membunuh antara satu dan yang lainnya. Akan tetapi agar balingi fa Allah taala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang kena topan rita puadai maka dia sengi inni a'lamu ma la ta'lamun magalliwi fa Allah taala ri malaikat nasaba ikriti fa Allah taala. Tapi engkau de maka dia fa Allah taala ini sitongan na iya wiseng anu de misenge agabat tuanna engke hikmah ipancajinna rupatu kulino niseng fa Allah taala tapi de niseng malaikat marimon rimani niseng malaikat ternyata engke rupatau pengulunna tawe ulau to nasang wagi yang akan mengalahkan derajatnya malaikat akhir yener nabita. Semua malaikat iri kepada Rasulullah nasabatan rekenna darajat naik risesi nu Allah taala sehingga nafodangi malaikat Jibril maka nu Allah taala wahai Jibril angkamil usurukko jokko ko pasi wasiwa illoi halusut na cede untuk melok kapan caji rupatu kulino sehingga pengulut Jibril alaihissalam pertama kali yang dia pergi najokai unsur api nafodangi api wahai api nilupa Allah taala cek de halusuk untuk melok pancaji rupa tu kulino nekiaga pepe balinna api riwuturo maka de Jibril disesesi semelok kak malingi pa Allah taala cek de halusukku sengadinna untuk melok pancaji rupa tu si mata engke tettomat darari yolono pa Allah taala ya tono rusipana api ye yener tetetong. Kemudian yang kedua joko pengulut Jibril alaihissalam ko anginge wahai angin nilupang Allah taala cik dah halusuk untuk melo pancaji rupa tu kulino ya aga pepe balinna angin riwuturo mape bali angin makade Jibril saya tidak berani memberikan sebagian diriku kepada Allah sengedin engkamil na pancaji rupa tuwi simata rokok yolona pa Allah taala ya tono rosipa na anginge iya naritu rokok. Kemudian yang ketiga joko pengulut Jibril alaihissalam okoi wahai air nelo pa Allah taala cek de halusuk untuk melo pancaji rupa tuwi kulino ya aga pepe balinna wayi riwutro makkada wayi wahai Jibril desisi semelo kam malingi pa Allah taala cik di halusukku sengadinna engkana pancaji atas mata suju yolono pa Allah taala ya tono rusipa ana wayi iya nertu suju mage karena mencari tempat yang paling rendah. Kemudian yang terakhir mak joki Jibril alaihissalam okku tanai wahai tanah nilupang Allah taala cek de halusum untuk melo pancaji rupa tu kulino ya aga pepe balinna tanai riwaturo maka de Jibril de sisa melo kak malingi pang Allah taala cek de halusukku sengadinna engkena pancaji ata ya engke semata tuda mak dararing merengerar rupa Allah taala ya tonaro sifat natanai yener tutudam apa sewa-sewa nasabari nari usul asal usulkan ipancaji rupa tu ingkamanu kulalanna watakalewi engkatu kulalanna sumpajange yener nasabari nari engka iwaji kirtal ya sing sumpajang niki mega to manggai engkatu male paham makkeri kumakker fale istas paya ini pelek tu mas sumpahnya nasabak sumpahnya memang tu jadi angkana tu tetongi ya angkana tu rogoi angkana tu sujud ya angkana tu tudang
engka mana ko lalana sumpajangi maneng ketoma sumpajasi maka yenero engka muncul pahang maka da sumpaja tepat tu jenne teluka. Sebenarnya sumpaja tepat tu itu sudah dijelaskan para ulama. Dia sangi sumpaja tepat tu maka dia napat tu sumpajanna. Artinya tu lima sumpaja menima teru-teru. Bahkan kena tu pahang maka dia urung tu nilisa sehingga dia ujuk ke masjid untuk mas sumpaja dia laksanakan masjid ku boleh misalkan. Padahal sebenarnya ya engkir telak ya sangi sumpaja tepat tu. Dia pana selesai si di ibadah. Dia pana selesai kasih di ibadah misalkan mas sumpaja loroi risuju pacapurenna engka neniakan maka dia puang sebelum upacapu sumpaja lorokwe uniakan memang melok kak matu mas sumpaja ngasra ia noroner telak tu pandrita tak sumpaja tepat tu betul naga niatna untuk laksanakan ibadah terkhusus adalah sumpajang deneng ketapet tu sebelum selesai melaksanakan ibadah yang satu engka memang niatkan untuk laksanakan sumpajang berikutnya ia tertelak ya sang sumpajang tepat tu sehingga fuang Allah Ta'ala niloi kuatanna maka da fazkuruni adkurkum engka kumerengera loria nang ketok kuang ngerang. Artinya apa? Bukan berarti maka da genna bawa yang ngerang fuang Allah Ta'ala niket telu pasyaka perilanna sumpajangi yener itu yang pertama engka pertelak ya sangi perengerang dan yang kedua engka ritelak ya sangi kedo dan yang ketiga engka ritelak ya sangi baca yenero ritelak ya sangi sumpajang sebagai kesimpulan rilalana ya wetue ajalalana nata capa ya sangi sumpajang bahkan minggu tu dina sumpajang nasabak magi sit persoalannya agan fuang Allah Ta'ala yang ngerang bahkan makutane itu pengulut tak Jibril maka pengulut tak Jibril alaihissalam ma wa ihsan aga yang ihsan aga pepe balinna nabita an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka narikku beribadah ko seakan-akan membayangkan fuang Allah Ta'ala narikku palik dia mulai bayangkan yakini bawangi maka dah nita kak fuang Allah Ta'ala maka ini adalah jawaban Nabi yang sangat simpel. Wabillahi taufiq was sa'ada barakallahu wali walakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum la fihi la zikrul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.